Nā, ko eke mai nei te wā e noho tahi ai ngā kaiako me ngā mātua ki te kōrero mō ngā mahi a ngā tamariki I roto I tēnei haurua o te tau. Me te aha he pūrongo ka tukua ki ngā kāinga e kitea iho ai ngā māka me ngā aro matawai e pānaki I a tamaiti. Engari I roto I ngā kura Māori, tērā ngā paerewa marautanga hou te whakamātau tauria ake, kia kite ake ai e pēhe ana te pai o te noho a ngā tamariki I roto I ngā whakākoranga Māori. Koinei te ripoata I mōhiotia ana I te motu. Enari he ripoata hau ka tuarihia ki te kura kaupapa Māori arohe o Mangere. Ina kona paerewa hau, ara te whanaketanga, kei te whakamātau tautia I tēnei wā. Kia ūtunu mai nā mahi o nā whanaketanga, nā kua tuhi ripoata nā kaiako, ki nā mātua e pānaki wērā āhuatana. Ko te rerekētanga o te whanaketanga ki nā paerewa marautanga o te motu, he aro matawai I te tauira e pāna ki te roanga o ana mahi ako I roto I te reo rangatira. Inari anō te aro matawai I aia mo tōna pakeke. Ko ai kei te mahi wēna? Ngā tāngata e rua. Mena I tau mai he tamaiti e roto I te tau whā, iti ngai ho tōna reo, kua hare whakamuri, ana mā tēnā kaiako hei ārahi aia kia tau ki tōna ake taumata I roto te reo. I toko ki te whakaaro mo te paerewa hau nei, I te whakahe ana kura Māori ki nā paerewa marautanga hau, I puta I te kāwanatanga o Nahinara. Aha kua e rata ana te kura nei ki tēnei kaupapa hau, te rāno o naku rakuraku. Mena kare pakaringi ka heke iho, ka haria nā puta māma ki te kāinga. Kei te whakareiri nā kaiako te mahi āratau ake mahi, kua whakauru mai hoki te marautana o Aotearoa, kua tāpiri hoki ko nā mahi o nā whanaketana o nā national standards rātei ki e tō nā kura. He tino nui nā mahi mā nā kaiako I tēnei wā. E matapai tiana hei te tau hau ka tīmata te whanaketanga ki roto I nā kura Māori, pirinoa I te motu. Hei reira hoki ka kite ko nā ripoata hau. Tā para tā whai, te karere.